Держитесь за верь, религию Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Сегодня, в пятый день шатра Рамадана, проведение очередного ужина ифтара взяла на себя посольство Исламской Республики Иран. Напомним, что посольство Исламской Республики Иран уже третий год совместно с журналом «Умма» проводит разговение постящихся. По сложившейся традиции вечер начался с чтения Корана. Этот вечер совпал с Международным днем солидарности Палестины. В этот день шатер под своей баракатной атмосферой собрал представителей разных национальностей – уйгуров, курдов, татар, турков. Завершающей частью мероприятия стало обращение 3 почетных аксакалов и их слова благодарности. Ош шаарынын тургундары жана райондордон келген коноктор мына бүгүн баардыгыбыз ушул Ош шаарынын Бабур театрынын алдында Рамазан чатырынын алдында ооз ачып ифтарлык кылып отурабыз. Ушул ифтарлыкты уюштурган Умма журналынын коллективине, ошондой эле Иран элчилигине чоң ыраазычылык билдирип берүүгө уруксат берилген. Рахмат. Бул Рамазан айынын акчасы керек. Ушундагы уюттарды кылдырып, ооз ачтырып, тамак берип, атайын убара болгондугу үчүн буларга чоң рахмат. Алла Таалам дайым суларды жакшылыкта колдосун. Ош шаарыбыз күйгөгөн шаарга айланып кетсин. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Президентибиз дагы тынч болсун. Иштери ийгери болсун. Дайым бар болоду, бай болоду, тынч болоду. Тилек-тилесеңер максаттарыңарга Алла Таала. Амин, Аллаху акбар. Биринчиден Аллага шүкүр, мынау күндөргө жеттик. Немеге дегенде азыр мечиттерге барсак, жаштар намазга келет, орозо тутушат. Илгери мындай нерсе жок эле. Кем болот эле. Азыр juda жакшы иманга берилдик. Көчөлөрдө мындай бейбашчылык, ичкиликтер жок болуп атат. Ассаламу алейкум, урматтуу Оштун тургундары. Я бы хотел выразить благодарность журналу «Умма», нашим продвижением молодых этих редакций, продвижением молодежи, что за такие вот происходящие мероприятия, чтобы почаще было сделано в нашем Кыргызстане, в нашем городе Ош.